سلامونه، زه بشیر یم له افغان ټچ څخه تاسو ته د هالندي ژبې ورځني اړین اصطلاحات او جملې له پښتو ژباړې سره وړاندې کوم. Dag, Hallo, in de bank. in de bank. په بانک کې. Ik wil graag een rekening openen. Ik wil graag een rekening openen. زه غواړم یو بانکي حساب پرانیزم. Hier is mijn paspoort. Hier is mijn paspoort. دلته زما پاسپورت دی. En hier is mijn adres. En hier is mijn adres. او دلته زما پته ده. Ik wil graag geld op mijn rekening storten. Ik wil graag geld op mijn rekening storten. زه غواړم خپل بانکي حساب ته پیسې جمع کړم. Ik wil graag geld van mijn rekening afhalen. Ik wil graag geld van mijn rekening afhalen. زه غواړم له خپل بانکي حساب څخه پیسې وباسم. Ik wil graag de rekeningafschriften afhalen. Ik wil graag de rekeningsafschriften afhalen. زه غواړم د خپل بانکي حساب تاریخچه ترلاسه کړم. افحالن اخیستلو یا ترلاسه کولو ته وایي. Ik wil graag een reischeck verzilveren. Ik wil graag een reischeck verzilveren. زه غواړم د سفر چکونه په نغدو بدل کړم. Hoe hoog zijn de kosten? Hoe hoog zijn de kosten? لګښتونه یا مصارف څومره لوړ دي؟ Waar moet ik tekenen? Waar moet ik tekenen? زه چیرې لاسلیک وکړم؟ Ik verwacht een overschrijving uit Duitsland. Ik verwacht een overschrijving uit Duitsland. زه له جرمني څخه د یوې حوالې په تمه یم. Hier is mijn rekeningnummer. Hier is mijn rekeningsnummer. دلته زما د بانک حساب شمیره ده. Is het geld aangekomen? Is het geld aangekomen? آیا پیسې را رسیدلي؟ Ik wil dit geld graag wisselen. Ik wil dit geld graag wisselen. زه غواړم دا پیسې تبادله کړم. Ik heb Amerikaanse dollars nodig. Ik heb Amerikaanse dollars nodig. زه امریکایي ډالرو ته اړتیا لرم. Kunt u mij kleine biljetten geven? Kunt u mij kleine biljetten geven? تاسو کولی شئ ما ته میده یا ما ته پیسې راکړئ؟ Is hier een geldautomaat? Is hier een geldautomaat? آیا دلته ATM یا د پیسو اتومات ماشین شته؟ Hoeveel geld kun je hier opnemen? Hoeveel geld kun je hier opnemen? تاسو دلته څومره پیسې اخیستلی شئ؟ Welke creditcards kun je hier gebruiken? Welke kredietkaarten kun je hier gebruiken? تاسو دلته کوم کریډیټ کارتونه کارولی شئ؟ راځئ دا جمله یو ځل بیا له سره واورو. تاسو ته هم وخت درکوو چې په هالندي ژبه جمله تکرار کړئ. ورپسې زه پښتو معنا درته وایم. In de bank. In de bank. په بانک کې. Ik wil graag een rekening openen. Ik wil graag een rekening openen. زه غواړم یو بانکي حساب پرانیزم. Hier is mijn paspoort. Hier is mijn paspoort. دلته زما پاسپورت دی. En hier is mijn adres. En hier is mijn adres. او دلته زما پته ده. Ik wil graag geld op mijn rekening storten. Ik wil graag geld op mijn rekening storten. زه غواړم خپل بانکي حساب ته پیسې جمع کړم. Ik wil graag geld van mijn rekening afhalen. Ik wil graag geld van mijn rekening afhalen. زه غواړم له خپل بانکي حساب څخه پیسې وباسم. Ik wil graag de rekeningafschriften afhalen. Ik wil graag de rekeningsafschriften afhalen. زه غواړم د خپل بانکي حساب تاریخچه ترلاسه کړم. افحالن اخیستلو یا ترلاسه کولو ته وایي. Ik wil graag een reischeck verzilveren. Ik wil graag een reischeck verzilveren. زه غواړم د سفر چکونه په نغدو بدل کړم. Hoe hoog zijn de kosten? Hoe hoog zijn de kosten? لګښتونه یا مصارف څومره لوړ دي؟ Waar moet ik tekenen? Waar moet ik tekenen? زه چیرې لاسلیک وکړم؟ Ik verwacht een overschrijving uit Duitsland. Ik verwacht een overschrijving uit Duitsland. زه له جرمني څخه د یوې حوالې په تمه یم. Hier is mijn rekeningnummer. Hier is mijn rekeningsnummer. دلته زما د بانک حساب شمیره ده. Is het geld aangekomen? Is het geld aangekomen? آیا پیسې را رسیدلي؟ Ik wil dit geld graag wisselen. Ik wil dit geld graag wisselen. زه غواړم دا پیسې تبادله کړم.
Ik heb Amerikaanse dollars nodig. Ik heb Amerikaanse dollars nodig. زه امریکایي ډالرو ته اړتیا لرم. Kunt u mij kleine biljetten geven? Kunt u mij kleine biljetten geven? تاسو کولی شئ ما ته معده یا ما ته پیسې راکړئ؟ Is hier een geldautomaat? Is hier een geldautomaat? آیا دلته ATM یا د پیسو اتومات ماشین شته؟ Hoeveel geld kun je hier opnemen? Hoeveel geld kun je hier opnemen? تاسو دلته څومره پیسې اخیستلی شئ؟ Welke creditcards kun je hier gebruiken? Welke kredietkaarten kun je hier gebruiken? تاسو دلته کوم کریډیټ کارتونه کارولی شئ؟ دا و زموږ د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان. Dag! Tot ziens!